But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. May God bless you. Amen. Nima sila isuanan mani abetang ngala tlamuang takin rawh kay makani alom lausu atia tlamuang takin kan omang isua alaw niya kan lawlawang Lalpan malsawm se rawh. Amen.